خير بخالتك چی شده بگتیه بیادت هل بشي خالتي والله تقوم وكر بیادت بیحیا بیشن چی شده بگتیه بلکه از نخوازم خیرش خواه ببینم بلکه از خوازم ببرم نخوازم زیده بشیم چش داره انا خو بجحمة خالتي هم چی بود مشتاق نبود که evde 21 kalır mı ya? Ay evde 21 kalır mı ya? Çabuk ya. Ay gelmeye de çıkarım sanki ya. ده بيستو ياك الفيالي سكنة تخلت عتي مقعد ده بيستو ياك دراغات يا روح Çişlere oğlum çişlere ya. Uy tıbavı mı ne kay? نعم مقعد تقو أوك بك Hey çe çişlere. He her tişleti zanı kay. نعم استغفر الله Sustu.